government at the center of the state take up this matter seriously and resolve this matter, and also beng bat ki baju kentho ya upra bat ya ka BPP ka Voice of the People Party. Blay perlok borok sa cisin syakne ka video ka jonga bat hakne ka YouTube channel ka jonga pedang sumpaya pi paro syakne ka YouTube channel te hakne direct ba kumno gitu ki beng bat ki ba keno bat ki ba kentho bat gitu ki ba subeng ya uta upra te hoi perlok bila yu i leng ba kilat pada kubor ba upra ulat trei por ba no upra wanum ya ki badai upra kasih uba sepen her ya ki staj te kumta menta kala de kepor ba ustaj unsa herlut bat umet unsa yo wanum mo te kene perlu ko parlimen sepang kato ga jinja kebalajia halapangap hakini kisngi hakini ki benai kebala dep ila penmi hadu hapo parlimen namar ba i siudun kam bat ila phaweng hiro ya gitu ki pulit asam ki badon hak tu ka jaka halapangap namar ba kasnong lapangap kam de kasnong ka ba don ka jing chung suk chung san ndre kasnong ka de kasnong ka ba dang don hak deng ka jing ya ka ja hak deng chung ka jing ya kan at te perlok hangne ngakwa tu ki baju beng bat ki baju kentho ya upra bat ya ka VPP ka Voice of the People Party ndre menta pinyo i kumno bala tre kam ta upra te pi sngo kumno pe ba nga dengan la kaliang ga jungangan nang ba be bangan thap ya ka buta ka bi election ban jit ya upra namar ba balai ta ba ngayu i ki kam bat ngayu i ya ki nuksa ki babha ba i sar i jeriki ile nakabenta ka jela ka jungi haman la ki dorbar lane haman la ki jinyalang hapo parlimen hangte hapo delhi imju thaj ban kren ban yeng ban pen i ban pen sngo ya ki jing bat ya ki jingshon jong kajela ka jongi i ke jing mat jing jong ki paiba jong kajela mikalia ka jongi mo ya i reki ije singkon te perlok kene kade kan usa babhana ka benta jong ki babun ki balang ki ta kinong yalam mat kinong ikmat haba ki wan haying dot partawan am te ban susong lani susnap kat ba ki da kinong keren ki keren ndai deiru ban keren dalade deiru ban pen i dalade kene gede kanuksa keba isar ije riki singkon te ngakerman scam ba nang ni syakmat ba idang la susu ban mondra ya kimat ki jinge ki jura nya benta ka jela ka jongi barna ka benta ka imlang ka salang na ka benta ka jingyo jimtoy jong pai ba unung song snong hapo ka jela pe ka jongi te perlok sada kumno syuk nong pat sada kumno syuk ngin batai paki kam babha ba ini layu i pat kasur jong pra kala sawa syadu syadeli kasur pra kala sawa syadu syapo delhi te ngakwa banong hangne kitu ki babeng bat ki bakno ya upra enreto menta kelano bat haidino bat putno ya upra ha ka ilusyon pan sawan hau ar hajar ar pau pra te perlok kani gede ka kubor ke bang aku ban keren bat ka kintin nak liang ka jonga te ngarutang kini ki kintin ki balingkot dengan sumber ai kecing I myself witnessed the farmers in Lapangap, which is in West Giant Hills district, where farmers they had to harvest their paddy under the protection of the police, and the reason is because of the failure of government, both at the center over the years and also the state, to solve this
this long pending border issue, which I demand that the government at the center of the state take up this matter seriously and resolve this matter. And also, until that is solved, I would demand that I request the government of Assam to remove all those police camps which are set up in those disputed areas, because this brings fear and insecurity to people of Beli Advent Christmas besok bekemen nyepi baro iwe hakum kenikapor tengin saya keempat dak keempat ke video sibun next nin saya kedua dak keempat ke video share pat like pat subscribe tar ya kenika video ke cuma kenang bandang laman saya keempat